laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islami wal iman. ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن، واعلموا أنه مطلع على السر والعلانية من أعمالكم، واحذروا من ذنوب الخلوات. يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala, on Allah towuɗo seniiɗo laaɓuɗo, haanaaɗo yankinaneede wootinɗine ɗofte. Ko kanko woni ko neminiri en l'islam. So neminiraano en ɗum, hay gooto waawataa waɗandeen ɗum. O waɗi en julɓe, o waɗi en gomɗinɓe, o waɗi en kadi jokkuɓe sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nemaaji defondirɗi ɗi neɗɗo haani yettirde Allah subhanahu wa ta'ala, o yettiramo ɗum tabutugol. Ko ɗum Allah yettirte e nema l'islam on, ko tabutugol e l'islam on, tabita e wotinɗinal ngal, tabita e gomɗinal ngal, tabita e sunna nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam. En seedike e yananama reweteɗo ala hara ko goonga, tawa nafay rewɗo on, lorra mo rewali on, ala si wona Allah subhanahu wa ta'ala, kanko tum kafidiɗo wo alanamo. Ko wano non hiɗen seedi hiɗen yanana nelaɗon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah, nelaɗo Allah. O yottini, o ɓangini, o laaɓani mofte ɗen. Yo Allah ɓeydu nema e kisiye e maɓɓe, e ɓeygure maɓɓe nden, e dendaangal sahabaɓe maɓɓe ɓen, e kala jokkuɗo ɓe ñentini ɓe no moƴƴiri. Yo Allah hawtindir en e maɓɓe ka aljannaji towɗi ñande en wawana hoore men. Musidɓe julɓe, hulen Allah subhanahu wa ta'ala, kulol Allah ko ɗum woni laawol yolɗende, ko ɗum yaltinta goɗɗo e sattende addamo e newende, ko ɗum ittata goɗɗo e ɓittende addamo e yaajende. Hulen Allah ko wasiye mo o wasino adiɓe e sakkitiɓe. O yamiri kulol makko ka Qur'an ko fawi e nokkeli 80. Kulol Allah ko huunde himmunde musidɓe julɓe. Huwa zaadul mu'min. Ko ɗum woni ko haani wonde njooɓa aaden gomɗinɗo, ko yo taw himo yooɓi kulol Allah nokku kala ka o woni, ka nder ɓeynguure, ka golle, ka galleji, e ka golleji, e ka safariiji, e ka o tigi weddi, nokku kala ka o woni, yo taw kulol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni njooɓa makko on. Reenoɗen e bakkatuuji suuɗiiɗi ɗin, zunubul khalawat, ihzar min zunubil khalawat.
reeno ɗen e ɗi bakkatuuji suuɗiiɗi ɗin ɗi tawetee ko enen tun waɗooɓe ɗi ɓen e Allah e ɓe waɗideten ɗi ɓen ko enen ɗon tun anndi hedditiɓɓen annda hiɗen waɗa sifa ɗum ɓe miijata hiɗen waɗa sifa ɗum hedditiɓɓen ɗi bakkatuuji suuɗiiɗi tawetee ko si o tigi weddike o waɗa ɗi njanɗiwo ɗi fanɗiwo tawa himo ndaarude nano e ñaamo est ce que goɗɗo sutaaki mo est ce que goɗɗo alaa nande est ce que goɗɗo yi'aali hiɗen haani reenaade e ɗum musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala o yewti en ɗo ka qur'an tedduɗo suratu hud o wi saanga ɓe yimɓe suuɗata ko woni ka ɓerɗe maɓɓe kon hara hiɓe anndi ɓe miijii ko boni hiɓe miijii waɗugol ko boni kono ka kene saa yiiɓe awa ɓuri maɓɓe ala kono ka nder ton koko boni woni ton miijo ngon moƴƴa ɓernde nden moƴƴa Allah subhanahu wa taala o wi awa ɓen ɓe wonɓe suuɗaade ɓen wonɓe suuɗude ko woni e ɓerɗe mum hay si hiɓe nder ka nder cuuɗi maɓɓe hara hiɓe ombi baafe ɗen hiɓe ombi feneterji ɗin hiɓe waɗi e niwre ɓe suddii ɓe suumii hara ɓe suddii ɓe suumii konko ɓe woni wadde ɗon Allah subhanahu wa taala no reeni ɓe ɗum himo ayni ɓe himo anndi e dendaangal ko ɓe woni mum ibnu maja iɓe filli hadith thawban an النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها oɗo hadis tedduɗo mo thawban filli o wi nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki hiɓe anndi woɓɓe e mofte maɓɓe ɗen jeyaaɓe e mofte maɓɓe taweteeɓe ko julɓe ɓe waɗay dewe hiɓe tinnii ɓe aroye ñande darngal tawa hiɓe ardi e baraaji e moƴƴereeji ɗuuɗuɗi pelle baraji wano pelle ɗen tihaama pelle baraji no rawni pen no njanɗi no waɗi tule baraji ko ɗum ɓe yaadata e muññande darngal sabu golleji dewe ko ɓe waɗi kon ka aduna ɗo Allah ƴetta ɗum ɗon fof o watta ɗum haba'an mansura Thawbana wi nelaaɗo sifaneemen fii ɓen ɓanginaneemen ɓen julɓe wawɓe non yaadooɓe e baraji pelle ñande darngal tawa ɗum fof koye watte haba an mansura ko homɓe woni ɓen nelaaɗo maaki ɓen ko siɓɓe mon ka diina on fof e maɓɓe ko on julɓe ɓe juulira no juulirton ɓe juula e jemma ɓe hoora e ñalorma ɓe waɗa e dewe ko watton kon fof kono non kamɓe si ɓe weddodi e haɗaaɗi ɗi ɓe waɗay ɗi si ɓe weddodi e ko Allah haɗi ɓe waɗay ko yimɓe ɓen gite yimɓe ɓen ɓe hulata ko gite yimɓe ɓen ɓe hersata ɓe alaa hersude
gite Allah ɗen ɓe ala hersude gite yani ɓe ala hulde gite Allah ɗen ɓe ala hersude gite Allah ɗen elle Allah subhanahu wa ta'ala kañum haray no sutiɓe kaɓe woni wo hakada yubayyinu lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anna hunaka sinfan min annas idha khalaw bil ma'asi fa'aluha ولا يبالون بنظر الله إليهم واطلاعه عليهم تبارك وتعالى إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها نلادو بانغيناني en wondema no e yimɓe ɓen noone ɓen ɗon si ɓe weddike ɓe waɗay ko boni hiɓe waawi ñaamude ko harmi si tawi mo ɓe hersata ala ɗon hiɓe waawi ƴettude ko harmi si tawi mo ɓe hersata ala ɗon hiɓe waawi wowlude ko harmi si tawi mo ɓe hersata ala ɗon hiɓe waawi wadde ko harmi si tawi mo ɓe hersata ala ɗon hiɓe waawi ƴettude riba si tawi mo ɓe hersata anda hiɓe waawi wadde fahisaku e nona non e kala boneji ɗin kala ko weeɓitaniɓe e piiji ɗi Allah haɗi ɗin si tawi ɓe yeƴƴitike nano e ñaamo tawi mo ɓe hersata ala mo ɓe hulata ala ɓe waɗay pi ɗum ɗon la yubaluna bi nadarillah ɓe haajaka ko tawi kon Allah no sutiɓe ɓe haajaka ko tawi kon Allah no nande konguɗi maɓɓe ɗin himo yiide kuuɗe maɓɓe ɗin akhil muslim ukhtil muslima si a wirnike an tun tawi ko a paykum maa ko a suka ben ma sutaakima yumma ma sutaakima andu Allah no sutima tawi ko a sonnaajo moodi ma sutaakima andu Allah no sutima siko a ɗaɓɓiroowo no harmiri tawi goɗɗo goo sutaakima andu Allah no sutima himo andi ko jokkuɗa ko ɗiɗo woni bakkatuji suuɗiɗi ɗi hanuɗen rentade mum bakkatuji feeñuɗi ɗin kadi men no hana rentede mum wono ɗi suuɗiɗi ɗi no ɗi boni nambara hiɗe tiiɗi lorra wonande jom mum dunubul khalwat hiya tilka al afatu allati yubtala biha ba'du an-nas indama taghibu anhum al anzar هو ينظر ذات اليمين وذات الشمال وينظر للأمام وينظر للوراء ولكنه لا ينظر إلى فوق إلى أعلى لا ينظر إلى السماء لا يراقب الله ɗin bakkatuji suuɗiɗi ko andanɗa hoore ma woɓɓe no jarri bora ɗin bakkatuji suuɗiɗi tawete si ɓe weddi alhaali maɓɓe on no serti e si ɓe weddaaki si tawi ko kamɓe e yimɓe hiɓe mari alhaali goo e comportement goo si tawi noon ko kamɓe tun hiɓe mari ɗon kadi comportement goo ɗum ɗon ko huunde nde andanɗa hoore ma julɗo no haani rentade mum ndaarugol nano ndaara ñaamo ndaara yeeso ndaara ɓaawo ronka ndaarude dow ka asama anda wondema si wontirɓe ñaamo ɓen e nano e yeeso e ɓaawo sutaakima kono wonɗo on ka asama on ɗon no suti ko on woni Allah subhanahu wa ta'ala ɗen lunɗanɗe lunɗagol Allah lunɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko yimɓe buyno waɗa hande iɗen haani rentade ɗum hulen Allah wallahu ahaqqu an yustaha minhu wa huwa ahaqqu an yukhsha atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin on hulay yimɓe ɓen accon Allah on hersay yimɓe ɓen accon Allah on wirnitoto e yimɓe ɓen on wata wirnitade Allah ko Allah haana huleede ko kanko haana herseede zunubul khalawat
hiya sababun lilhalak wa sababun lilbu'di anillah azza wa jal wa sababun lidaya' al-a'mal wal khusran yawm al-qiyama. Anden ɗi bakkatuji ɗo hiɗi wona sabu halakuye, iske halakuye ɓura si woni aden dendangal dewe ko waɗi fop perdirini. Hara so yehi ñande dargal ko ko o juuli fow, ko ko o hoori fow, ko ko o itti zakka fow, ko ko o waɗi moƴƴereji fop haɗa tawnata yiite o lutta ton kadi. Eden no hulɓini musidɓe julɓe tedduɓe. Ɗiɗo bakkatuji woɗɗintina e goɗɗo e joomi makko, waɗay haa tawa kanko e yurmede Allah nden hiɓe woɗɗodiri yo Allah dando en. Allah subhanahu wa ta'ala o yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Ñande dargal on fof on présentete mo be aray daro yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa baynahu wa bayna Allahi turjuman. Hara hakkunde o tigi e Allah nantinowo ala, ko direct an e Allah subhanahu wa ta'ala. O tigi daro ɗon o qirro kuuɗe makko ɗen. Allah landomo andintinamo kadi, andintinamo kuuɗe makko ɗen, andintinamo ko wonno wadde kon, andintinamo ko wonno ndaarude kon e ko wonno ñaamude kon e ko wonno ɗaɓɓirde kon. Ɗum ɗon fof kala ko Allah andintinimo qirro, ey ya rab, ey ya rab. A anditi bakkatuma kaarijo ko waɗɗon na nokkel kaari ñalande kaari, ey ya rab. A anditi ñalande kaari ko wannoɗa kon, ey ya rab. A anditi nokkel kaari kadi ko wannoɗa kon, ey ya rab. Allah andintinaymo kuuɗe makko ɗen fof. Wa yuqirru biha, o qirro fof ala yeddirgal ala. On tuma non ko on ɗum wiiɗa kanko tigi o ndaara o tawa ɗo si Allah yurmaka mo o mara daɗirgal few. Ɗum ɗo noon ko julɗo on ngoye wonɗe yewde fi mum ɗo, julɗo moƴƴo on, julɗo moƴƴo on wona ɓeyto. O ndaara o tawa si Allah yurmaka mo o mara daɗirgal. O ɗum wasine laaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki man nuqisha udhiba. Si goɗɗo dey tawi ko be o fense nane détaillé, kuuɗe makko ɗen fof détaillé, gotum aray daɗirgal ala, Allah dando en. Musidɓe julɓe tedduɓe, ande wondema Allah subhanahu wa ta'ala himo ayni en julɗo ko yo so'u sanga o weddi annahu ma'a rabbihi idha kana fi khalwa falyash'ur annahu ma'a rabbihi. Tuma tawi o tigi no kañum tun himo weddi yo so'u ɗon, enede mi wondaɗo e kaarijo kono non miɗo wondi e joomi am. Yoti andu imo wondi e joomi makko. Hadihi a'la maratib al-ihsan, ash-shu'ur bi suhbati Allah, bi ma'iyyati Allah azza wa jalla, anna Allah ma'ak bi ilmihi. Allah subhanahu wa ta'ala no wondi e ma ndeɗa so'a ɗum ko martaba towuɗo yo Allah arsi ko ɗum julɗo be tawde sono e sa'i himo so'i himo wondi e Allah. Allah no sutiyimo, Allah no nande ko wowlata, no yiide ko huwata, no andi ko miiji. Tawa ɗum ɗon ala iwde ka hakkil makko, da'iman wa dawman himo so'i ɗum, himo andi ɗum. Hara o jaɓali Iblisa yeggintinamo ɗum. Ko yotigi waw wono no ɓe sifori e qissa sonnajo gorko go faala bonudude e makko. Tawi hiɓe nokkure kamɓe ɗiɗo tun, nokkure woɗɗitinde,
wirnitiinde kadi nde gorko on wi'uno enen ɗo min e an hiɗen e nokkure ɗo hay gooto sutaaki en ɗo, hay gooto sutaaki en ɗo. Sonnaajo on yeƴƴiti o ndaari mo o wi'imo hay gooto sutaaki en ɗo. O wi ko honto non woni Allah, honto Allah woni? O yaron keɓde ko jaabo, o andi pellet, o andi tiki san. Ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo kadi hay si tawi o fokkiti e ella kono so o waajama o andita. Nde sonnaajo on wiinomo ko honto Allah woni, haqqilkin arti o deƴƴi, o anditi kisan pellet Allah no sutiiɓe, o haɗiti e konko o fokkitanno ɗon. Ko non julɗo on waɗata, sabu noon kanko julɗo on himo mari bangeji ɗiɗi pooɗondirayɗi ɗinno e nder makko. Bange noddowo mo e bone on ko ɗum woni wonki kin, e bange noddowo e moƴƴereji ko ɗum woni ruuhu on. Ɗi ɗiɗi no gerdude hiɗi pooɗondirde. Mo tawtuɗa wo an haray ko on ɗon. Si a tawti wonki kin waɗa ko ki faala kon. Wa hiya ammaratum bisu, kanki non ko yamirayki bone dey. Si a tawtiki haray ko ɗum ɗon, haray ko bone ɗen e mbeleɗe ɗen, ittiba'ul hawa. Amma sa tawti ruhu on, ɗum ko welata Allah kon. Ruhu on ko welata ɗum nguure makko on kanko ko jantagol inde Allah e juulgol nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam e jangugol Qur'an e juulugol e hoorugol waɗugol kala ko woni Allah no yiɗi yarli, ko ɗum woni nguure ruhu on, ko ɗum o ñaamata, ko ɗum welata mo. Jooni noon kanko ruhu on e wonki kin hiɗi e nder ma, Allah no waɗi ɗi e ma, hiɗi kombatude mo bee majji no wi'i ko kañum remportata victoire. Ruhu on no wi'i ko kanko tawtata, wonki kin no wi'i ko kanko tawtata. Ɗi ɗiɗi no wadde campagne e ma. Si a tawti ruhu on, a fokkitika Allah e hoore belan Allah e newende aljanna. Si a tawti wonki kin, a fokkiti e tikkere Allah subhanahu wa ta'ala e lette Allah dandu en. Ko ɗum ɗo woni qabiliyatul khair wa qabiliyatus shar. Ɗum ɗo no e neɗɗo on yo eto da'iman tawa mo andi ɗum no ka hakkil makko, ko wona ɗo gerdede. ko ɗum woni jihadu nafs, ko bi maana tandammu ila ruh wa tujahidani an nafs. ko ya tawtu wonki kin haɓon, ko ya tawtu ruhu on haɓon wonki kin, tawta ruhu on haɓon wonki kin. hoora, si a hoori juula, ɗuɗɗina nafiloji, ɗuɗɗina jangugol Qur'an, ɗum aden nefiniɗo e ko Allah añi e ko Allah harmini, tawa ɗum no mette no ñidde. kono si tawi woni ko janibu wonki kin ɓuri doole, haray an a heɓay dakamme e ko Allah añi kon. kala ko Allah a harmini hara ɗa mari dakamme e mum no wele, hara no wele. ko tawi kon Allah no yiɗi, si tawi ko ngamelo ngon fooli, haray wonki kin no mari doole, yo eto ɗuyta doole ɗen. ko ɗum woni qabiliyatul khayri wa qabiliyatul shar. musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen andi wondema Allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en wondema ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah no andi ko gite ɗen leppoto kon. ɗawa joɗodude ɗo e yimɓe tawa an e goɗɗo hiɗon yewtirde gite leppodiron, hara ɓe joɗodon non ɓe andali fes, hara onon ɗiɗon famodiri, heddiɓɓen famali, ɓe andali few. kono ko yon waɗu ka hakkille mon koni yo Allah no andi kañum. si ɓeeɗa anda, ɓen hay ɓe andi hunde ɓe wawana on, ɓe marana on nafa, ɓe marana on lorra. wawɗo on poɗande nafa duñana on lorra on,
on ɗon non no andi ɗum koko on andi kon ko ɗum won tigi tigi haqiqa. En torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en jiyaɓe makko tawa kene men on e gundo men on no fota ter. Bilal bun Sa'ad rahimahullah o maki la takun lillahi waliyan fil alaniya wa aduwahu fi sirri. Wota wonu giɗo Allah ka kene tawa ko a gaño makko ka gundo, ka kene ko a giɗo Allah yiɗo mawo alhamdulillah modi julɗo ko ni yelora, kono ka gundo a waɗay ko Allah haɗi. Elle sa waɗi ko Allah haɗi ande kadi na on yirra arayna giɗo makko. A waɗata ko giɗo ma añi, giɗo ma no añi hunde kaari mo harminide waɗa nden oye en si tawi woni ka kene a waɗay ko moƴƴi, ka gundo a waɗay ko boni, haray woni ka kene ko a giɗo Allah, kono ka gundo ko a gaño makko. Yalla dandu en. Idan ɗiɗo bakkatuji suuɗiɗi hiɗi boni, feeñuɗi ɗin men no boni, kono ɗi suuɗiɗi ɗo hiɗi ɓuriri honɗum, fi honɗum waɗi siɗi ɓuri bonde. Kanji ko kanji woni unwan li da'fi ta'zimillah, dhunubul khalawat unwanun li da'fi ta'zimillah. Kanji ko ɗi mande ko ɗi adresse wondema o neɗɗo ɗo ko lo'uɗo mawningol Allah, o mawnina Allah. Sa yi wondema ko yimɓe ɓen o hulata waɗugol boneji ɗin ka kene, ka gundo imo andi le pellet Allah no sutimo haɗata o waɗa, andi o mawnina Allah, o tigi mawnina Allah. Idan kanji ko ɗi mande wondema neɗɗo on o mawnina Allah. ko ɗum waɗi si tawi Ibnu Abbas radiyallahu anhuma o maaki i'lam anna khawfaka wa idtiraba qalbika indama tuharriku rihu sitra babika a'zamu min adh-dhunub. ko ya andu wondema kulol maɗa ngol e ko ɓernde ma nden duɗɗata kon sanga waɗata bone. Si goɗɗum waɗi koso koso ka baafal hara fen ɗon ottino wadde bone, si baafal ngal waɗi hito ma hendu wifi rido on wayi wasi ko goɗɗo woni naatude, ngol kulol ngol hulata ɗon, kon ko ɓernde ma nden duɗɗata ɗon, ɗum ko Allah hanunoɗa waɗande ɗum. wona ya hulu est ce que goɗɗo arali, est ce que na goɗɗo woni ka dambugal, est ce que na goɗɗo woni naatude, ɓernde nden duɗɗa, hara nde duɗɗanta Allah, nde duɗɗana tagaɗo, nde ronka duɗɗande taguɗo on. Idan neɗɗo on yo wattu hiila e on nden toɓɓere ɗon. ko ɗum waɗi si tawi Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardah o maaki idha sallayta amama an-nas wa ahsanta fasalli bimisliha haythu la yaraka ahadun wa illa faqad ja'alta Allah ahwana an-nadhirina ilayk. o inni wo sa juuli julde yeeso yimɓe ɓen a moƴƴini, a juulide haa moƴƴi, eto ya juula sifa nden julde ɗon kadi antum hara goto sutakima. moƴƴinirande wono moƴƴinirnoɗa non julde nde fewndo tawi yimɓe ɓen no sutima. sina ɗum haray wa'iwa si tawi a waɗi ko Allah ɓuri hayfude e sutiɓe ma ɓen, ɓa pelletiɗa andi siko antum haray Allah no sutima ɗon. si a moƴƴinirali nde ɗon non haray a hayfini darɗe Allah ɗen e ma, a mawnini darɗe yimɓe ɓen e ma. Naam, musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en ɗiɗo bakkatuji suuɗiɗi. Abu Hurayra o wi wo o nani nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallama
ɗiɓe maaka ɓe maaki kullu ummati mu'afa illa almujahirin wa anna min almujahara an ya'mala arrajulu billayli amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqula ya fulan amiltu albariha kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sirra Allahi anhu. Abu Hurayra sahabajo tedduɗo o wi wo nelaɗo maaka nimo o nani nelaɗo no maaka bakkatu yani mofte maɓɓe ɗen fof ko hisuɓe si wona yimɓe feññinoɓe boneji ɓen ɓe waɗaɗi kene pettan ɓe hula ɓe hersa ko on ɗum non woni ɗum ko nde goɗɗo waɗata bone Allah surra mo hay goto andali kanko o yalta ka yaasi e yeetagol yimɓe ɓen mi wanno hunde kaari hanke e jaka si tawi woni a falji a yani e bone ko hanan ma ko ya yacco tuuba ruttoɗa yon bone ɗon ƴettana Allah hadi desida ferme man a fillitota ko ɗum ɗon fanniɗa wuuri surra kadi hoore ma wono Allah surrirma non hara wonale mantorgol ɗum mantorgol bone waɗataake ɗum non woni ko ɗon e ɗon woni hay si woni duuɓi ɓay woɓɓe kadi ɓe mantorta ɗon e ɗon kono sanga ɓe nawi haray ɓe manto menen fenno men wonno sukaaɓe hari min waɗa e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ɗon fof muɗum ko jeya ɗum el mujahara feññingol bone on idan haray l'islam on no haɗi ɗum aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة وباب التوبة مفتوح فتوبوا إلى الله تعالى وأصلحوا فيما بينكم وبين ربكم. مسيب جلب تدب أندن وند ما دمال توبوا بيين أدتي Allah subhanahu wa ta'ala ko yaajuɗo yurmende ɗi kambaji fof fii ɗi bakkatuji e ɗi boneji habbiɗi yimɓe waɗoɓe bakkatu Allah faalanaka ɗum hay goto ko ɗum waɗi so jippini nde deftere Qur'an e o sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yo ɓanginan en o yi ko nelaɗo ɓanginani en ɗo ko fii ko wiyete dhunubul khalawat إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ɓen ɓe tawi si ɓe weddodi e majji ɓe waɗay nelaɗo ɓangini ɗum ɗo fof ko fiyo yimɓe ɓe reeno e mum si o tigi reenike o laɓɓintino e ko feƴƴi kon ko honno non o laɓɓintinorta e ɗum ko tuubu buye on. Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yen tuubu ruttoɗen ka makko. Naam hiɗen andi wondema nelaɗo ma kani en wondema si aaden tuubi o laaɓi pos o goongi e tuububuye makko on o laaɓay wawa si o waɗali bakkato ha hande. yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan en tuububuyeji ɗin. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala newinan en taɓutugol e ɗoftagol mo woɗɗito e ɗi bakkatuji. no jeya e piiji wallayɗi goɗɗo o reeno
e ɗi bakkatuji woni ko suuɗiɗi ɗin woni ko feeñuɗi ɗin. Sabu non hiɗen andi ɗum ko nawnare molanande, ko nawnare molanande ko wallata en non ha woɗɗitoɗen e ɗum aranun ɗum ko yen andu taho qadrallah. La budda min ma'rifati qadrallah wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Sen andi embere Allah nden, sen andi ittiri mangoral Allah ngal, en hulay waɗugol ko haɗi, en hulay lunɗagol mo. Neɗɗo no haani andude taguɗo ɗum on. Ko ɗum waɗi si tawi Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ka usulu thalatha, al-aslu al-awwal min al-usulu thalatha ma'rifatu rabb. Lasliji tati ɗi tawete julɗo kala no haani andude ɗin ɓe maaki ma'rifatul abd rabbahu, koyo neɗɗo andu joomi mum. Si a andi joomi ma, si hulamo aaden hulata ko anda. Ko ɗum si boobo no ƴetta jungo mum waɗa e yiite, ma si mboddi ari tawimo o hula, si moko ba ari tawi di ɗon o tamay hoore, sabu kanko e mo andi bone mum. Mo anda on kañum hulata. Isan andugol ngol ko important. Allah subhanahu wa ta'ala kanko wi fa'lam annahu la ilaha illa Allah, ko ya andu taw fa bada bil ilm. Wa qala al Bukhari ay bawwaba fi kitabihi bab al ilm qabla al qawli wal amal. Damal ko gandangal adi kongol e kuugal. Idan etoɗen anden Allah, andirenmo inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin e taskagol ndaara tagore makko nden. Se ndaari ngu kammu, sa ƴetti ɗo avion a yehi ha on to de a tiggitike ko kammu yiyata ma duule, ɗum fof ko Allah tagiri ɗum kun fayakun. Si a ndaari ley ko imma leydi ma pelle ma ndiyam e njaare ko ɗum yiyata, Allah tagiri ɗum fof kun fayakun. Modi o no mawni, emba Allah no mawni, oɗo no hana hulede. Idan ko andugol Allah ko ɗum woni aranun ɗum ko o tigi hani waɗude kon fi o wawu woɗɗitade bakkatuji ɗimmun ɗum. Gongugol ngol ka gomɗinal, sidqul iman, tawa hiɗa gomɗini gomɗinal sellungal, a waɗa e ɗiɗi. Al imanu billah, hiɗa gomɗini Allah, par ce que nela landano ko woni iman. ɓe maaki huwa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi. Idan ko ɗum ɗo woni iman. Hara hiɗa gomɗini Allah, hiɗa felliti Allah no wooda, hiɗa felliti Allah no mawni, hiɗa felliti Allah no andi piiji ɗin fof, himo suti piiji ɗin fof, himo nande ɗi fof. Hiɗa gomɗini kadi Allah no mari malaikaɓe, ɓen ɗon kadi ko tagore mawnude nde Allah tagi himo wurti woɓɓe no aynuma. Inna alaykum la hafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah no mari malaikaɓe himo itti ɓe, himo halfini aynugol goto kala e men. Goto kala e men no mari malaikaɓe de surveillant. ɓe ñamata, ɓe yarata, ɓe ɗanota, ko ɓe nawnata. Allah yamiraɓe juulugol, o yamiraɓe horugol, ko yamiri ɓe ko aynugol ma, waɗa winda kala ko huwata e ko waɗata. Gomɗina ɗum, jaɓa ɗum pellet ko gonga. Si tawi hiɗa andi ɗum, e si a weddike nokkugo, hara an hiɗa andi a weddaki. ɓay hara hiɗa wondi e malaikaɓe ɗiɗo, he andi jaka na antum a weddaki. Siko on ɗiɗo, mo be mon no wondi e ɗiɗo, ɗon ko on jeego, andi jaka on weddaki. Gomɗina ɗum ɗon. Ko non kadi gomɗina ñalande lahara, konko wonɗa wadde ɗon si andi koko boni, hiɗa andi le pellet lahara no woodi, ko ko wonɗa wadde ɗo ɗum ɗon jittoyte ton, aray ɗum kadi duñete ha renoɗa e waɗugol ko waɗuɗa wo.
musidɓe julɓe tedduɓe ko wana noon kadi hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en ko wiyete kon almuhasaba wal tanzur nafsun ma qaddamat li gad ya ayuha alladhina amanu ittaqullah ko non yo gomɗinɓe hule Allah inna allaha khabirun bima ta'malun ande dey Allah no humpiti ko wonɗon wadde kon si o wi noon wal tanzur nafsum ma qaddamat li gad koni yo wonki kala yo goto kala e men ndaaru ko honɗum o woni wadde fi jango on wona jango e asawe ko ñalande lahara nden ko jango ko Allah subhanahu wa ta'ala winde kon gad iɗen andi ko wiyete gad ko jango si wiyama jango ɗum ɗon ko honɗum tindini kono ɓatti hewti ka si wiyama jango hara iɗen andi hewti Allah subhanahu wa ta'ala wi ñalande lahara nden jango wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin hadha al gad huwa yawmun azim ko ñalande mawnde yo goto kala e men ndaaru ko honɗum wardinani nden ɗon ñalande naam ñande o daroyto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala e o hadis jolɗo ka sahihayn no wirɗen nane noon anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yawma al-qiyamah laysa bayna Allahi wa baynahu turjuman thumma yanzur fala yara shay'an قدامه ثم ينظر بين يديه فاستستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل كلا من واودو رينا دي ييته يوتي رينو دي والله ييته نgen ko hananga rene de mum ko wono non kadi wadu yeso ma no jeeya ko wallay ma kon waɗugol yeeso ma husnul khatima ko wiyete kon husnul khatima tawa hiɗa yeli ɗum alamo faalaka ɗum tunde ɗen duwo kala ko woleten inna yo Allah hokken timmode moƴƴere ka idan mo kala no faala timmode moƴƴere kala non faalaɗo timmode moƴƴere o tertoto bakkatuji bonɗi ɗin o tertoto bakkatuji ɗin tentini suuɗiɗi ɗin sabu nan si a woni e waɗugo bakkatuji yimɓe ɓen andata seytane hodete ɗon ɓe anda ko jokkuɗa sikka hiɗa ƴoƴi sikka ko ƴoyre sikka ko pinal seytane hoda o tigi ɗon ha o heɓa ko wiyete kon suul khatima ko bi mana mayde ara tawa mo himo jokki ɗum tawa sertali e mum yo Allah dando en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydan en peewal yo Allah tabintin en rewgol mo e wotinɗingol mo e jokkugol sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en bakkatuji feeñuɗi e suuɗiɗi yer bakkatuji men feƴƴuɗiɗo yo Allah yawtan en yaafo en torki Allah subhanahu wa ta'ala ndu lewru feƴƴunuɗo yo taw Allah rinɗini en gaynatugol yiite en andi Allah no mari ɓe o rinɗinta e nder suumaye yo taw Allah rinɗini en gaynatugol yiite yo Allah subhanahu wa ta'ala tawnu en suumayeji aroje ɗen o hokka e moƴƴereji ko woni e mum yo Allah ɓeydan en peewal o ɓeydana en tabital e dow sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo tabintin en e tawhid o danda en shirk yo tabintin en e iman o danda en kefreyagal yo tabintin en e sunna o danda en bid'a en torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men fatiɓe ɓe yo Allah yawtan en yaafoɓe musidɓe men fatiɓe ɓe yo Allah yawtan en yaafoɓe yo Allah neminɓe ka kaburuji maɓɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala ñande enen kadi waɗen no wani ɓe yo Allah taw ko en yaafaɓe rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar kala jogiiɓe haajuji Allah huntanɓe haajuji maɓɓe ɗin kala jogiiɗo haaju dagiiɗo en torki Allah Allah huntanmo haaju on kala jogiiɗo ande en torki Allah Allah ittanmo ande nden kala jogiiɓe ɓitteende yo Allah ittanɓe ɓitteende nden nawnuɓe ɓe yo Allah ndikkinɓe selluɓe ɓe yo Allah ɓeydanɓe cellal ɓe maraɓe yo Allah okkorɓe marɓe ɓe yo Allah ɓeydanɓe yo Allah newnan en ɗaɓɓirgol no dagori yo Allah okku en ko laaɓi dagi yo Allah okku en ko laaɓi dagi o rewirenmo e ko faggiren ɓe gureji men e ko itten sadaka e ko wallitoren l'islam yo Allah okku l'islam on polgal en torki Allah subhanahu wa ta'ala walloɓe l'islam ɓe yo Allah ha walluɓe yo Allah okkuɓe cembe ayɓe l'islam ɓe yo Allah bonnu pehe maɓɓe ɗen yo Allah lo'inɓe
ya Allah bonnu pehe maɓɓe ɗen ha rabbana aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al-abrar اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى وارزقهم بطانة صالحة يا حي يا قيوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا والكسل كلا والبي والإبانتال